Dobrodošli, dragi trećaci, na još jedan sat bosanskog jezika. Za današnji sat će vam biti potrebna čitanka, sveska za bosanski jezik i pribor za pisanje. Šaljive narodne pjesme. Šaljive narodne pjesme predstavljaju biser narodnog stvaralaštva, a u isto vrijeme su dokaz da su generacije za nama voljele humor i šalu. Naši su stariji, pored svojih istorijskih nedaća, voljeli šalu i uživali su u njoj. Cilj šaljivih pjesama bio je da stvore komičnu situaciju i vedro raspoloženje. Jedna važna ličnost za našu narodnu književnost jeste Vuk Stefanović Karadžić. Zašto je on još značajan? On je preuredio azbuku tako da danas imamo 30 slova i zahvaljujući njemu imamo pravilo piši kao što govoriš, čitaj kao što je napisano. Vuk je izdavao zbirke pjesama, napisao je prvu srpsku gramatiku na narodnom jeziku, sakupljao je narodne priče, pjesme i umotvorine. Sakupljajući ih, zapisivao ih je onako kako ih je čuo u narodu, gotovo ništa nije mijenjao. A ovo su neke od šaljivih pjesama koje su nastale u narodu. Miš poseja proju, Beskućnikova ženidba, Ja sam čudo video i pjesma koju ćemo danas raditi, Materina hvala. A sada, poslušajte pjesmu. Materina hvala. Hvalila se hvala materina da je ona švalja i vezilja i da bolje radenice nema. Danju prede, noću vezak veze. Išli ljudi da gledaju hvalu, ali hvala za sunca zaspala. Po igli se hrđa nahvatala, svila joj se po smetljištu vuče. Što se tiče nepoznatih riječi, ja sam izdvojila 3 za koje sam pretpostavila da niste čuli. To su švalja, krojačica, vezilja, ona koja veze, izrađuje vezivo, i radenica, radnica, ona koja je vrijedna. A sada ćemo preći na analizu pjesme. Kakvo raspoloženje stvaraju zamišljene slike iz šaljive narodne pjesme? Zamišljene slike iz šaljive narodne pjesme stvaraju veselo raspoloženje. Objasni zašto pjesma ima naslov Materina hvala. Pjesma ima naslov Materina hvala jer je djevojka i jer je hvalisava. Čime se materina hvala posebno hvali? Materina hvala se posebno hvali time da je švalja i vezilja i da bolje od nje nema. Ko je išao da gleda hvalu? Mnogi ljudi su išli da gledaju kako hvala veze. Koje osobine materine hvale otkrivaš na osnovu sljedećih stihova? Ali hvala za sunce zaspala, po igli se hrđa nahvatala, svila joj se po smetljištu vuče. Na osnovu prvog stiha, ali hvala za sunce zaspala, možemo zaključiti da je hvala lenja. Na osnovu drugog stiha, po igli se hrđa nahvatala, da je nemarna. I na osnovu trećeg stiha, svila joj se po smetljištu vuče, da je neuredna. Koja bi narodna poslovica najbolje izrazila poruku ove pjesme? Pod A. Ko ne čini ništa, zlo ne čini. Pod B.
Lenjos troši dušu kao hrđa gvožđe. Pod C. 2 puta meri, jednom seci. I pod D. Gvožđe se kuje dok je vruće. Tako je, tačan odgovor bi bio pod B. Lenjos troši dušu kao hrđa gvožđe. U svesci za školski rad napisat ćete naslov pjesme, a zatim ćete napisati šta su to šaljive narodne pjesme i nepoznate riječi. Za domaću zadaću imat ćete da naučite pjesmicu napamet. Ona se nalazi u čitanci na 103. strani.